One BSF jawan has been injured in Kuki militants' attack at Sugnu in Kaching district. The incidents took place this morning. The injured BSF jawan has been identified Head Constable Som Datta. He got bullet injury on his left shoulder after giving first aid at Sugnu. He was evacuated to Imphal for further treatment. Situation turned tense in the last 24 hours with intermittent firing and bombarding underway in peripheral areas of Manipur. According to sources, armed miscreants launched attacks in Sugnu under Kaching district from February 13th, midnight, using sophisticated weapons. The armed miscreants have been intermittently bombarding and firing near the peripheral areas. One house has got damaged along with several properties in the attack as one bomb fell and exploded in residential area. It is reported that the bomb was hurled directly inside the house of a resident at Moirang Ningtho of Sugnu on February 15th at around 11 p.m. But fortunately, no one got injured. A team of police led by Kaching SP and additional SP rushed to the site where a bomb was exploded to take stock of situation. The attack provoked security forces to retaliate the attackers as such regular gunfight broke out between armed militants and security forces. The situation in area, although continues to remain tense, is under control. Here is an exclusive report from our reporter Pariton Konthaujam. Please take a look. ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯇꯥꯔꯤꯛ 14 ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯕꯣꯝ ꯌꯥꯎꯅ ꯈꯨꯠꯊꯣꯛꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯁꯨꯒꯅꯨꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗꯅꯤ ꯇꯥꯡ 14ꯒꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯑꯉꯟꯕ ꯄꯨꯡ 4 ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯈꯨꯠꯊꯣꯛꯅꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗꯤ ꯈꯔ ꯅꯦꯝꯂꯨꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅ ꯂꯩꯔꯨꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 9:30 ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯗꯣꯡꯌꯥꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ LMG ꯈꯞꯆꯤꯜꯂꯛꯑꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ तोान शक्ति लेब 81 मोटर बम 51 मोटर बम क्या थाजिलक्तुना सुगुनुगी तोान मफमद लांदारखिबनी दोंगान हाइब मफम असि खत नतना लालोय फाइ अमदी कुकी सिंह खुदुम चंदुना लेख्रबा नापत्तगी हाइब मफम अहुमसिदगी शक्ति लेब बम याउन लांदारखिबा अदुदा मुखैना थादरखिबा बम सिंह अदु सुगुनु मयाय लेकाइदा तारमगद्रा हाइबगी थाजनब लैरि अदुबु ngaraangdagi nasi faw leptana kamnarakpa asina मधुदा कराई कराई अशोका यावबा हाइबदुदि हुजुमकी ओइना चपचाब खंगबा ngamdre अदुमकपु मयामना थाजबगी मतुंग इना ngarang थाजलकिबा बोम असी अदुकी मतिक याम अमदि शक्ति लेबा बोम ओरमना युमसिंग यामना थीना फिवम जादना अकाय तो थोलंगदा हाइबगी थाजनब लै अदुगा अमरोमदा ngarang LMG कापलकलिबा सी LMG असीदि सेंट्रल फोर्स ता खतम इशू तव मरमना ngarang नुमै कापसललिबा सी आसाम राइफल यावरंगदरा हाइबगी चिंगनबसु प्रजा मियामदा अदुमक लैरि ngarang pung 9:30 horokpa adu ahing chupa dum lepna kana matung hoji ayushu dum kanma mongda khuthoknari adubu kai oirakpa haiba adudi hojumaki oina khangba ngamdri adidi ngarang kapselakiba bom kaya adu kai sokpa kai sokpa haiba du horel update amu pijarake ELITETV yengduna leibiu अजी मोइन काफी से नुंगदांग सिदा आइन सुम येंगजब मतमदा मोइगी MMG गी मोइ ट्रेचर राउंड सु कापको उरे मसी आसाम राइफल न कापकपा ओइगदरि ब्रकरि ओइदोन MMG फायर दि ओइरे अदुगी मोइ 51 मोटर सु कापे मदुगी प्रूफ ति माकी कापखिबं माक तोपनिंगदो अखोइना सुम येंगजब मतमदा 51 मोटर नि इसाना ताचेंगना खंगजरे अदि थोंखोंगदा तागि मसिदि 81 मोटर गी तारगा पोखाइब माली यामद्रबदा माग मखम जगह से फिट मरी मुकुम लुई माकी ऑल राउंड माके अकोय बिजे फिट मंगा तरुक तरे की अकोय बे राउंड ऑन राउंडिंग जुलोन पोक दुवाना तौखारगा लाउन पोक तार लैरेबा पोखारगा अदुनदी मा अदु 51 मोटर नदी अदुमाइना तौखाइब ngамोय 81 मोटर मक नतरगदी अदुमाइना लुना याम लाउन पोखा पे सोंगम ngam बचा ai हाइजनिंग ngarang nungda akan momongda landarakpada sugunugi tonga mafam kayada tasilakhiba bom kayadu nasi sugnu commando gi team lakna pokhai haudaba amadi pokhai bagi machesing sugnu commando team na nasi lakhat khre
Ang tara maridagi hodra numi marini chupna Sugnu mafam asida kanba mongda khuthona matungda ngarang numidang pung 9 makhai tabadagi ngasi ayu pung 5 makhai rom haiba tare masi faudi mamang numini ni humni aduda sona khidaba mongda ngarang asi sakti leiba bongga yauna Kuki militants na Sugnu mafam asida landara kibni aduda bom tasnbagi पोतुनि सिदा लैबसि मफम असि गत नते तोंगान मफम अखोइना चचरुबु मतमदा असनाकन मखा लैकाय अवांग लैकाय मयाय लैकाय अदैदि कैथेनगी वांगमन रालगा बोम असि तारक पाइ तारे बसि कयाम यामना शक्ति लैबनो हाबदु सिगी उरिबा फिबम सिना दुम खंबिरमगनि अखोइना ममांगसु फुटेज कयाम उचखरे अदुदा दुम खंबिरमनि इंगी युमलक अमदि लंबी खेता तासनबा नते Sugnu mafam asida laiba digti taduna laiba BSF na laiba Sugnu primary school manakta ba tasinduna BSF ba aki khang laibagi pol ama dum lairi aduga oi sigi oi ba figam asi karam mongda safagani haiba adu khangmangamde nasida simaksu BSF ama magi oi thangmal lenjumda panbadagi shoktuna hoji hospital na lakan aduna lairi bani ngarang numidang nasi u phauba tawkiba lansina khwaidagi ani mayamna bongi len tare haiba phawwa haiba yauri bani ngarang ahing haiba tare masi phibam masi kadai phawna si yum yengduna laigidori mano aidi hujik oiba phibam masi akhoi mafam masida laijarak ahing yarektuna laijarak pa matamda Kuki singna bom thadarak pugi mawong asi drone haina paira aba matungda khoigi surrounding lang si yengtholaba matungda khoigi power le shakti le ba bom masi thadarak pugi polo du khoina ahing yarek chaba matamda uwa fange masi oi phibam masi ayu nungdin di khara makai fai adubu nungdangi matam masi ni tambang amdriba asi masi hore su adum hore ahing hayeng ahing masi irang asi kar mama tamda luai ga no haiba tamang amdri aduda micham miyam di karam be fibam da laigani haiba si chu so go hang abadum oidula lai hiram asi ki matang da video journalist langam magal loina na paudam jari ba paritong gothom elite news Sugnu